Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Hansepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Manja Police Station atung 1 crore 12 lakhs ahok he atangka kineplo Guwahati pen Lalmati ahok he atangka mate fake notes Dimapura nat kepon bomb unahut ang crack pen Berta Longdunsi Manja Police atum Honte Mimi Maruti Suzuki Swiss Agari registration number AS01 FM 1856 ihum lapen Artiga Agari ihum Khangdunsi Kirika Khuruk Asai Klemponsi ke ongdung Parupho fake notes atangka 60 lakhs atangka patumi niphai pli earning kang sam aporahut nebdun long cheklo Labangso aporahut Police atum karchu kapatar tok bom unahut rang Sibul Islam kachikubir atengsi puthot Golpara district along an police atum ritar libdam thusi puthot haladak penta 52 lakhs ahok he atangka nepon thulonglo la kedo anatangka pangrum petpen 1 crore 12 lakhs ahok he atangka nepon longlo Kachingnang check atum bangpli bang hini ke driver lapen bang hinia bang ke fake notes abiha claim bang phupusi additional SP Kangkan Kumar Natpen Berta kapatit hang atuma thengno nangthan pachini dun Kachingnang check abang phu atumamen rang Sibul Islam Bikas Gogoi pusi pang thekpon News report Karbi Anglong News Channel 4 তাৰিখে আমি এটা ইনপুট পালো যে মানুহ কেজন মানে নকল টকা ফেক ইন্ডিয়ান কারেন্সি নোট লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি কৰবাত ডেলিভাৰী দিবলৈ যাব বুলি আমি এটা খবৰ পালো সেই খবৰ অনুসৰি আমাৰ মানজা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু খটখটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ আন্ডাৰত এটা স্পেশাল টিম বনোৱা হ'ল সেই টিমটোৱে অপাৰেচন চলালে অপাৰেচন যেতিয়া চলাওতে মানজাৰ থানাৰ অধীনৰ এটা অঞ্চলত আমি দুখন গাড়ী আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰো আৰু সেই গাড়ী দুখনৰ ভালকে সাৰ্চ যেতিয়া কৰো আমি সার্চ কৰোতে প্ৰায় 60 লাখ নকল টকা ফেক ইন্ডিয়ান কারেন্সি নোট উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি 4 জন মানুহক আটক কৰিছো এতিয়ালৈকে 4 জন মানুহক আটক কৰা যে তাৰ ভিতৰত দুজন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল আৰু বাকি দুজন এই নকল পইচাখিনিৰ লগত জড়িত মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ অনুসন্ধানত তেওঁলোকৰ জবানবন্দীৰ ভিত্তিত আমি ৰাতিয়ে আমাৰ এটা টিম পঠাইছিলো গোৱালপাৰাত গৈ পেলাইও আমি এজন মানুহ আমি কৰায়ক্ত কৰিছো আৰু তেওঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত বুলি আমি গম পাইছো আৰু ধৃত মানুহকিজন হ'ল ৰচিদুল ইছলাম তেওঁৰ ঘৰ ইছলামপুৰ লালুক থানা অন্তৰ্গত লখিমপুৰ জিলা 2 নম্বৰজন হ'ল বিকাশ গগৈ তেওঁৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত আৰু 3 নম্বৰজনৰ নাম একেই ৰচিদুল ইছলাম তেওঁৰ চকুধোৱা কৃষ্ণাই থানাৰ অন্তৰ্গত গোৱালপাৰা জিলা এই তিনিজন মানুহক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ক্ত কৰিছো আৰু গোৱালপাৰা জিলাত যেতিয়া ৰচিদুল ইছলামক ধৰা হয় তাত যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰো তাত আৰু 52 লাখ টকা আমি নকল টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু সেইখিনি আইনমতে আমি জব্দ কৰিছো সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে এই গোচৰ সংক্ৰান্তত 1 কোটি 12 লাখ টকা আমি নকল টকা উদ্ধাৰ কৰিছো আৰু জব্দ কৰিছো Rong rup kemi senchia phan prida rongker karkli Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo philangpi teron arong rong rup kemi senchia phan prida rongker karkli po Ar koya chiklo ni phai pho ningkan suri hinira inkora phli arni phelangpi teron arong pusitami prida rongker karklipon sonsi rong asar diben teron ahin pen japon linsi pining le thota ar koi ni phai pho arni prida rongker arklipon lapen riso ejangatum ahin pen pusitami kheladula kipi anong e pusitami rongker okchodet jundet aphi ke hai pon atuma phan nong e pajir pon che phansi chisik chedang pon bom loputa berta ribdun long Kheruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel La sobtanali la rongkerar fidet la heridet pen final tum phela piterona rongpen kapre kupine asai ke deng pondolang niltum deng pon mane la rongkero sin niltum cheparai dalo la kating bai sing sai ke la angton pen nitum sanda cirungan na anci
pene pilda ka pene rek rong ker ke thak pene basa dak pasi ciru kolbom dak pasi pidin sponsor ciru masih angkom situ itu ciru lop telo nasi pene kemang pon ai mane le tum han long si government nang rabji ba pene botel dak si segar kilo si building asal nak pinang jalan cuma nak pergi pilote buang cuma Break jam arong adimalong pen rong ker karklipon kania rong par bin hum kiling men phangcho la rong thom arada tumta rong ker karkli ajai mek paman pon Lakhain koira trok dua bargri constituency ke parlo dolamara kanya rong par bin hum kiling men phangcho la rong thom alongta rong ker karkli ajai mek pamandun lo lapen dolamara malasi kanya rong par arong alongta karbi aron barim emithang ajutang jubat chanangchi ingchonangchi pu mathadamsi pini arkoi ni phai phor ni alir alon pen arnam arnia phan ingduk ardom ponlo lapen karkli phejo mesen lapen womut wokan mipik pusi pherang ke phan nang than pachini dun pini labangso kanya rong par long kachetong kane la media mate pherang ke hoi pen ke bang pantani tum rongchar kanya rong par rong pen churu par piklo atima isi piningkan la 2024 aning kanang el cheng pen bangke la litum litum council pen masila bangso atarik bangke potpon det apose litum laso hot hia prang pen tani tunga prang pen ta kisar pusar hot pen tani tum bang la baso mane than rong kyar bangke ni tum char clipon bom Lapen bin hum kiling arong alongta mesen mi et pensi rong ker karkli phejo womot wokan mesen pensi pining ningkan surihinira inkoirapli aningkan rong ker karkli pon mesen pusi kurusara tumpen pherang kya thengno nang pachini dun Sherek pen nili tum pening chot kali aningkan wang talapu hempu rong ker pusi nili hin pen machi patir pi ponsi nili tum laku claim ikbok asi peneng kita amtang aningkan tame womot wokan kadok kawi nili mepi phun nili mepi et Arna mani nili kita na teng hulu te nili tumanim ni tumarokom nim barim kirim ke thir bomelang pusi nili hin pen ke nili ningki chit hipot lan sinang le pampan nili thepi alam nang tham ningkan ko an lo dak na tum nili tum dak nili kai nili jipahem phudun lo bu pen peneng penan ningkan ning koi rap holo nili podam joi pen nili si ke jipahem phudu darong ba basung ta nili lo arong amen ke binhum kiling agang bura binong otum ke alang tungke nimbarim rokom barim ke rimre de ramasi alang le tungke pu purusar lu kimono dharom pamasi nili hin pen mate nili si parpu ponang ko peneng penan ingkaning koirap holo nili labang sorong kerki klem le churola Lapen lapu men phangcho arong alongta pining aningkan rong ker karkli pon along womut wokan mepik pusi pherang ke thengno nang pachini dun tum men phangcho rong pini aningkan bang son tha pini arkoi thang koi pho ne tum rat kado ave pen chirum chireksi kini ni tum rong ter pachun kado gawe la sini tum rek rat pen chirum chirek pen tum pachun dat sita bobon bukan kado we mesen asini tum arong tiklar dia fan abora krem kisai dia fan sini tum so ase tini klem pon no asike kado Lapen kanya rong par men phangcho bin hum kiling la rong thom alongta rong ker karkli pon along alir alon dopik lapen morning asengkan kewang chia hut seta ar koini phai phor ni le karbi aron barim adhorom ke kroi arat do an ke rong ker arkli dun lo nang puta kanya rong par bin hum kiling men phangcho arong akuru sar atum lapen chinthong asar rong hang asar lapen rong asar atum lapen karbi aron barim thekser reset atum pen than pon thu Tangte kanya rong par arong arat lapen bin hum kiling arong arat lapen men phangcho arong arat atum pherang ke thengno kaning cheiduna lamle ang ton pen arjuponik sinang Dua barguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel Tangte labang so arkoi khorni ke talon le tum hanan tum la sorni talon bek nahi kusi kupuma talon de data chok kusi arong tin ko pito matha ne seta nilihin pena bangke isivet ani sivet late mipari pisini kulen ate arone si pulo tangte
sibat nak po. Arkoi ni phai phoning kan suri hinira inkora phli arni dai thor rang sali dai huri ahawar alongta driver association atumpen kache songasai kidengpo ni phai pho arkoi chiklo ning kan suri hinira inkora phli arni dai thor police station ang kangarlo duabargri constituency ke parlo dai thor rang sali dai huri ahawar along sitame hem konglong kaparting mati driver association atum kache songasai kidengpo Lasonsi Justice Co 2023 Aron kapangdak pontang aputak driver atum an chelang ponsi bang so aron che enangchi pusi pherang ke athengno pherang ke karju ponahut sodak pen lamthe jipi ponringti Athe bang so aron sarkar pen kapangdak pon aron lake chokchi lapen kumatne jongsi gari kate warpen kaching koi mate accident pen pulote hem kangsam mate jail che thapnang jilang lasi Labangso aron ki chokchi lapen adai tangka 7 lakhs adai 2 ponang popusi aron pangdak pon lasi lapu dua bargri constituency ahawar along sitame driver atum chingrum pen pherang ke athengno bangso aron prabjin pen puthot laso aron che enangchi puta driver atum tuning report lapen bangso aron jongsi che en pon pe pulote sodak pen kache songasai deng ponang kok puta pherang ke karjo hut lamthi chepaklang po Dai Huripen Amos Ingti report Karbiang Long News Channel. Rebutan nali tunggu asu seci song bom lang. Si song bom lang nili tunggu la ni pukali nili tumaki mangalong la tumle napacun tipe la sopo chau thai thep teme ciklo jon kali aning kan sita me nili tum gari vekwe lockdown hut ko ane ciklo ni tum han lockdown nang bi ni tum la pusireng bom lo ni tum gari tame ni tum vekwe lapji Pini tani litu manutin tame gari cewanwe malik hemsi cabi ya thon amrablo gari anutin ta pini litu wegwe ladan non nali tu cingru bangke driver side lo matang driver ang selo nilitum ladak arleng tado paroka tum tado nilitum cingwai cingsai et pensi pini nilitum ladak cingrum lo ate konar airian sinali tu cing Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu